ejekaku ndawase ke baba ke ewia no soro ene mi ya na ene mi le disa ajori omba mu aha ke nyame yiro amen nyame yiro pare eja adawuni ele ye fe pare suwaye mo wozie krama na abozo mezele ti onu a na hotel ndo mo wuru ho ara mo ne ye me yiro kokokokoko aso ya wure ne yesi awure mo la ze fe awure love is because ewia de no hare aye de bia ma ye de bia ma yo ahun chere anaka de ne mo le yara makeke de o me yara okeke me ye mo okeke oba ya de so amemani mo okeke o ma $1 ni ma vuru mani ahun e chere be moti do ko hotel mo lazaro o lazim baba ke yele nsan no fa wo ho yele nsan wo ho akizi yele nyo no fa wo ho o lazim ba hire nwa nsan air condition wo ho nsan no fa air condition wo ho na mo ba hire ke nsan no fa mo baba ke ekpa no mo e wo ye ke mani ke na kura kudo ba wo zura moti e be nu yezu e de ne ye nsan no ko odan ko ye nyo no fa ne e wo ye ke de no ha yoro kokko do ko ne bi etinye te be ke na mo wo nwa wa ma ya pe mo don ko sabita afracha ba ho wala enwa dola odan ko moti ye baba ke wo ye ngachire nsan all right don't say the prices in here nsan farm what 350 ye nsan 300 and 250 prices more last thing as compared to other places more yetaye kola bi obo ka wure ke mu ane do mu ane fa chem ke mu ane on go boy do me balale pa kikete bi ka dwaso mu na ne mu ala yo nyane na sabi me hotel ke de ka wure ke a enwoto ne da edda boy ele conference center ele benya bi e be kone ke be ko asoni jimenjima bele be kone ke be benya bi abeba ele very good environment spacious space mo ekra efa ekra ke your birthday bi ekra ke wo adore bi ekra ke to bi duma se adore na meka nzema no to bi duma ele program bi ala me kone ke ya ebeke a na mo okume na o mam nyi di ekipela leke bele very spacious car park bele very spacious car park na mo ope mzone manyale no boba leke Kumi entertainment be fa bezie ba nyezo ke weekend biala ba bo team so no keze but me kama loke ma ye mu fi sabia me hotel me ke biala mo e be vinde elembela oni manje be ne no la etu o kale ne bra na e benya eleka wala okay when it comes to security wise be prompt me security wise e ba ne ba de ke enwoto usanka yele ba ne bola vu man gbare ayi mo fi kenya suane CCTV camera evangule emuana eya mo obenga suanya mo le bosuanya obane mo che ba ne ba de kia we de be biala mo ene ba la anwo enye bu ebonle ya fa dalu nya wiele ma se sele joke mo le wiele e fa magana ma belenti o okay ejekaku ndawase ke baba ke ewia no soro ene mi ya na ene mi le disa ajori omba mu aha ke nyame yiro amen nyame yiro pare because the man ko tia ba du ba hu bazi e ba boa be die ma wo de bieza ha ho mutumba ka nyame yiro wa ne otim amen momba ha mahre ba wa ke nzama mare ne ko so timu yazun ya wa ke ara ke ba memu aye soso ye ho die mo be die ma yezi ye kra ba memu aye boa se me ye me de boa edoko ye o de boa ye ba ka nzama ne ye pia ya le akanzama ne rumu eri edumale hye kwa ke nyembi ye me ya ha muzi mutu me yenye egara ya munzo ne yinzo ne ye boa mare ne ye yinyenji chichi mo ba hora ye kofu ye chi ka ye chi ebie pia nzama na ye ho enyunu be mi ye lore ya bia yinzo ye dodo ye ho ne ye dran nzama ne re ko nzama nduma ne yinzo ne evinde oni mo ba ye ma ko ke nzama ne yirumu eri mare ne ye ma Ghana na ka ya ake nzama na no ma anka bia kuma ye baru anokona ba me ha ne mo nyamreva e ma yara na yi manzama anoko duma yenzo ahomoa be mayelo loye hu ye me de na sumunu na ye de na mesunu a ani mu ayele koye nyoro kemo nyana de la yesoso ye hu a ani ye kra mo akọ ye hale sabi mi hotel ye vele jore chem ye vele ba adie makaku nzema today as well dabasi